de mutandikira aha manya tukurera hoyi basi una manya mwirire hanuya matakatire cyeshongoro tuzikamba bari kushadika maneja Paulo banawachira kimayo washitama babashemerwa basi DJ washika gate ndio ndio baba babeta ba DJ babeta ba babeta puro kare ba puro mu proceeding Kachaina abeshongozo barya gate jakarya gate DJ tereche tashisho bili mwana rekura tune 4 number 6. Okay, we are set. We will meet us. Simre.
ntabwo ingaro z'amani munonga kandi tuje ishara agira bazo mu gihe ubunga wahita ubugenya after hit Ebranda wanongani watwara y'indaro tukumano bayite sanitayiza baza kutendereza twakira umureberezi ajaha our guest preacher apurikinge ayigureho tugumize mu katwemerere twakira umureberezi kwetaga kuyaho utego tendereza ni sachiha agira abantu abacuparizo ubutego kasika cyo ngenza ko asinda Kandino moyori kweka atine iroyona Yesu nituku imbisa Yesu Yesoma na kwentama eshanya maya wekanyosya isima owanchungwi amarango y'imbabazi tatito mwana n'umwoyo urukwera yebare munonga yebare tata yebare kutereza umwanya mu ngeba reka tukutera umungaro munonga tukusima yebare werengera icyo wagamba nitwe tongere kuba abantu barukwenda kutube Yesu Kristo mugabo waitu usitame abariko basa kusitama mukama simwe mutabarike Easter mutabarike Easter rwanga simwe okuleta aha kandi kito bahereza twatukize munonga wonka awa Jackie wajya musitego kwica mukama simwe Jackie yaba ashemerere ku ndeta aho kuba icyo kubanza no kugira ngo no mwishongozi owaciremo gukoresa ikicoco cye atagishitabire aho kuba yenda kubenshyiga umwe tuyaha ayire ikicoco ntamuranga yatera uko oka bamwe tubabikoreye ise gasiterera ko mugaro abo korese ikicoco cye icya kabiri Jackie umukorese ikicoco icyo kweshongora no kucomu akagira tukanyishongorere mukama reka yishongorere mukama ahubwo arahangana abasa kuhereza ikicoco nokikoresa ahabweshongezi wonka we wakimuhere yagira ati reka of course nabasa kweshongora ibindi byeshongora ebyese tukabure kina kiriya abo kumweshongeza n'uko oryo wa gospel no basa kweshongora kuhinga basa kweshongora kunisa basa kugira ngo wahabura wonka omutwe gwawe reberi okwimisaranga Jackie yabare kucamo okwimisa mukama kama sima icyo gweno nahora gushimira ku ndeta icya gatatu Jackie nahereza n'ubuyobozi bw'iki ndi aha nkamukama we abo kwa nahereza mu ofisi ebyesente kandi abera umwese gwa kakashia wa diocese nawe cyo yoro umusheja wawe aha yarya babatera mu ngaro that office yete yanguhi so ni kusima munonga Wakane ikindi n'umunyaro we kayitu ahubwo already mama Joya gayi bice kureba aho kuba yaba nabasa kuzora ibindi nangora muhara we twari yaha shayiri so n'umunyaro we kayitu ntabwo icyo tuja kubangira kandi hariho no kutweneye nosha aha batuja kubagira kandi ecya muheru nyonyenka inkundo kweshongora namwera mukafuerwa batarandebera ikintu muto kuna ninde byeshongoro byawe yarabaho nde umutima kongera ko se abantu baba mu cyo batari kuze
So wareba bishop ukareba member wa parliament ikizakuzwa mu girota abo kuba okuzena no kwa Van hii na stage gara ushimire ukiri muto yo mukunda no kunamwe yo kakerosha uga kandi umuntu orukora imizano orukuzena orukushimirwa haturorere myaka kwe kutahamu n'ebindi bifutahamu ubundi bigira mu konke y'imani bashaba mureke tushimire mwakireba yes umunaka utakashikire uwakoza kugerera yakuzera kama banda kodoro ukabasi rero nishemerwa ukuba hagati y'abako remanya no kugishika cyo promotion na Chile ukane basabye ko kare mukwaze zakahendeliwe tuachire member wa parliament kazi washiriki umushauri nuwakereza n'izikono nyago aga tuzogereza Afrika siona tubantu tutosha nabwo twaragire ukasaragire mu parliament munaza kumisi ahubwo sezeza hili tweke cya pili wasa kuendeleza kutunga umtero n'umugaro w'amaguru nashemerwa jaki kuleta akisoro ubirwani abana bamaheza so bijiboka abadogerera hati esi wito kara kete ekuwa kali eso es como la Kachina, kusimata kawaida kandi kikukura namanya kutorana umanye byo kugamba yari ubona bari FC ubwiye oyitegereza shiki kandi n'uruzizo ukundashanye Nashishimira ko kagenda nashishimira barisheka ikice cy'ushaka cy'igihugu kudura uvuga ko muri cyahite gushishira ibyata ushaka kagenda yewe kandi ureba ngo ari asizo ni asizo ni shana kwese Otoro presente ugenda kugurenya mu wazo abo kusima abo kutaza kujya bakatagamba mufasha kugira iyo bari mu magambo k'amakwezo zishezanye zizira mu gishaje ba president banyi hati Kachina barake every akazi wana shamba kutaka tani chini kuna okay kana wala hizo shamba kuza kutunga waza kufanya ugunduzi now hati music ilikuwa tusonga nasi ya music Nimesema niwaweze kushukura sistema tutama. Jaki na wana kushukura na nale bila kumenya. Na mwana wanaweza kukora yeye na wale ndio kwa kumbania. Ibidi ndio kushukura ni. Kana chaka kwetu. Kana kwa mkoro wa nyama kwa sisi. Icyo tugira. Okweshobora icyo kwaza kushemeza abantu. Namwana tarari no mugiye hakaba kusho ubona no mutararugiye darukuri okushemeza abantu umuntu wambeshe nashemeza namwe uze kureba abantu bavuze nabo ko bashobora ruhanga akafuteza akigendereye shemero mu musoro ubukore muri abantu barwetegereza kamagambo iki artists aba bantu twita artists abeshongozi
abahimbi aboko muntu rasa ko muhimbi composer ko katara mweshongozi abevugi ababakomanya poetry aba bandi decorators ikaba nabo bari mu area ya arts wagira nango no bakwa ba DJ omukora DJ nabo bari mu side ya instrumentalists DJ chimaisa disc joker boka na wene ebyara kukora abatezi bebyoma instrumentalists na nabeshongoza maraka omusomo ruhanga kabatamu kunuza ensi kushemeza tubeta omurime rwa aesthetics nahora kachai na shomere ya tarukuzari aesthetics tubasharisa ka spices ngoko kuteka ibyo kuriya rero katamu obutunguru enyanya and so on and so nabo artists naba kushemeza harimo na comedians naba kureta kushemererwa n'amatwenge ngo muntu agire kushemererwa okweshongora ecyakabe no kuburengiri ekyo cyo cyango munonga nambwe nabona reba bashira ubwingi n'ababuzi bengiri kasiterera hango mungaro munonga omuntu yakweshongora yagira ati Yesu najuna Nicho kiri cyango kuko yakitamwiraka agati Yesu najuna ati cyongera kunura yatwa instrument cyongera kugira amani menshi dawe cyo neburengiri music as a profession nebisa ho muntu nebasa kutunjise sente in fact kambaga mbere cy'abandi basa kwata kukimanya artists na sportsmen no bakukira kugira sente okukira munongo batezo mpira nabeshongozi ko kandi mukimanya ngo abeshongozi nabakiza batezo mpira sente arurengo rw'Zion abakutera mpira waza kora abeshongozi they are richer than sportsmen has a reason is roho no manyo mwesho omtezo mpira na wasa kutera imaba kumanya mpira nabakira kumura hamya kenge ompira kuzakora yarwo muri emyaka kasi tuneta omwesongozi wasa kweshongora arijeho afu so echo chonka biologic noreba ngo wena atunga span mpango yo kutungira mwesente nabo cyo music ne nambwe Jackie ni kushabara hanga kwerezo umugisha ogomezemo nabatahi bawo mukure mutari cyo kugira sente nyinyi kandi ranga kwara bayabatungise mutarumwewa music netungisa I know that very well abantu bengi no to the sente music ne preserving a culture icyo kurebera tubire by'usunga byo kwiga byo kugira iki music ne rundana abantu bawasa nambwe no waborinka twara abantu babura watandika kwesongora bataho umutezi noza kurura abantu benshi abuko ba it has that power to do that nerwane ntaro mwize mubuze NRM ekatamizi komu omkurwana kwayo cyagiretero kusingura tusonge mpaka batu ari hano music ne koro bururu araho kureba abakwenda bururu nagira umusongozi amwishongore cyeshongore kiranda mu ombantu bamwereza karuru music ne yo kutangaza ne ihaho stress imo abantu abakwenda kwitwa stress na depression wazo mukweshongora wari umusinda yakushobera okeshongora ukazo mu kiyungo okeshongora ukazo mu nohore ibintu byona byatuba nawo wamwishongorere na wasafutafutira na ruhi aho kaba rimwe abashiza ebizu byaheza kukanya nicyenda ngo mugire okweshongora mu kukunde ecyamheru kapere cy'ibintu bibiri icyo kubanza no kugira ngo music next tonto ekiri kwasa kusityo muntu omeshoga abantu bekitinisa Bible mu cyuro rebe kire cya Bible efumu esuri 18:16 ekitonto cyo muntu cyumuheso mwanya
kandi kimusya omeisho gabe kitinisa kasiterera hango mungaro icozo cyawe kimusho kitinisa. In fact imwabo wanotera mpira wasakure president izashita makishayi wori mweshongozi harongo shongozi witwambarara ati kwishika noha nkareba na ishongoro mu State House Lilian Nabasa kura ariyo meshoga president ne ihanga ryona na ishongora kandi okutoko basa kugira ngo nofo kwikayo konke so cyawe ngira kita ekikuteyo abo kwa najya gwemba bazarhanga na sistemero bimenyi ni mu State House. You can't just walk to the State House tokufo kuyiro okare president yakora edakikana na itanu nesio nemba bazoha a gift imwe wabo ryo muombeki okombekana cyo nesonso noza kusanga no yombeka no tererangi State House narumba kagabato bamanye ekisonso cyawe okikorese nikija kusya hari namwereka cyane yuzore mwa tokore ngo watunga cyamushana ko ngari bishop nofo kugitungo to nofo kurga hano tunga cyamushana kuraka namwetegereza ekisonso kamba sabe kuze banzo manye ekisonso cyawe kandi okikuze okimanye okikuze ranga yakweze ekisonso nabana shako wakha omuhoro konka n'umuntu gwawe kugutyaza rero kagukoresa wagumana ekisonso okafanakyo oriyahe mukomesho garanga kujya kana kwiro gwenje rosa ko mwenemizi omutezo mpira omweshongozi oshomera computer omusarkare orkwasa kurindi hanga orkwasa kuhandika ebitabo orkubasa kuburingi otakikorese oriyahe muka mwero okimanye rero kikorese kandi abayina abana wari umwana aine ekisonso wakiburinguruzamu omutereho buriyo akikuze omutereho buriyo akikuze namwe nyowe haro tata kandi abukunda bisikira muto nkana atanga nguntere ndingi okako yari atwara ko okutere ndingi yantera mwetika gitera okaka ijana atere nanga natere ki aboko kana atega tengu natere ndingi nimbo muyayi hata wali kwenda kwenderera neki wakoresa kube ekisonso cyawe nokihamu butandu. Abeshongozi, listen to me. Mwino mugisha bwo kukundwa, mwino mugisha bwo kurebekaje aboko wanoda kweshongora abantu bakagenda bateko kwegwana horebekeye abakushira obwingi notunge sente ogire mukago kandi ogira n'abantu abarkwena ngo bazikwereze kokanya ndako maisangu abamwa beshongozi amagara gabo gacwikiriye ayishongora ashemeza abantu omkweshongora haretwa mu bindi ataho marwa azo mu drugs ahindure mbiri emperuka ataka kushambana n'abankai ashambaniswa bankai ahindure mutwarize emperuka horore oreba omyaka asatuna ana naho honarko hat owakbena ishongora nkaba arabeshongozo baba kaza bukureba bariya bakayikuru akerinda hat na kisonge sente konkigo kiroza hoti esente siha magara ngora atkamba sabu kandi kiri kigaba ni kimanya esonzo cyawe kitakwitisa especially music mwesongore muhimbise muzene n'abakereza rimwe ozene oyetigite ogire sente konka oyerinde kibi otherwise muza kwaguruka abanyakweli bajya ngo notsige byagaruka. You can dance yourself lame before the actual dance is concluded. Now which ozene ushemererwe hati nyoche icyatambira nkai abo nkanze na kore muzamenye konka nahirwa nazunwa kare rukumirwa cyane na mukanga ni musine yakana Yesu yanzu nabwe nabamwe munabere nyine abamwe tubakibaho
hati wabeshongozi mwakire sawa ni mwabeza kureba iyo shongoro mwakire mukama kusune amagaraga bagabone ko baji mwe bari munonga kunyeta nasemerwa kubaha oyi n'amatahure cyo mwe kugamba mukamuhita kumene katshabe mukama ruhango y'imbabazi tusema yabare kutureta umwanya ugu no kuteneza umwanya mu ngiro kugira ngo nonga kurura ikigambo cyawe ekirukuraba umucyo mu yangamisa hamwe no kwesongora ebitwaza kureba nikusaba ngo bohereze abana bawe umugisha basimererwe bazine bareke kwata abo kubamagara akakanya gakire ndabeza kukura muri live ya YouTube no mugambira chance niza kwenda power bank 15%. amagara getu gaboni kugumaho ure haratushimerwe wire burengwa kandi tuvuga ku nyamagara sima bwa Jackie okuturetaha n'abantu bakuru bitisa abantu babambe abashaka shamba kishamwa muhumureho mtugenda naye mwafate kazi hapo kuko nunda kunteza pasta ndiye muntu wandi kumanya yabari mukama wewe twakugisha omugisha kwawe pasta cyangwa naisha no nako wazadewa jira takwata omushoko utabaruka abantu bakabyaha na member of parliament wetu yangalia tuleka tsayabanga omushoko bene no kushemerwa kwanyu mwabazyo kwizire twabishauri Yesu Kristo mukama wetu amina kama kumeni Kote tembeleza Yesu, Yesu mwana gwandika omusayi gunasisa twebaza Yesu mukwase tuterera umureberezi w'itumungaro aha ubutumwa byatereza kandi at the same time tutere narahanga umungaro zamani owamukwasa hatu nukuri kura hit after hit Jackie kandi kura ishongore wasi kabisa tuwabura wakwasa oye tena baro ipeta badikaga muri samane habire chumwe yes kari Mukama asimwe munonga mukubireho haleluya n'abakira kandi mwe bari kwisha mwe bari kumbereraho mukama bahereza umugisha kandi ayumwiha mukama yongereho haleluya eshaheji twakutandikiraho nanu stop kandi nkabisho ko kuyagamba nabwo nabasa kwatu bo mwanya wo wayenda kujunwa kwatura kakachina no yatura
Nice boy, nakura musyani kureba.
No one will come to the Father except through him. By your time, mention the name Jesus.